Hello guys, YouTuber tha hodinga thil khat khin sim de na thil khat khin sei de ei ho head dinga 500 subscriber a hi EPP ki muam chi khin sei de okay ipat masungun okay kamin chu hi le bonga hin tunai sei du hi le 500 subscriber a EPP ki muam 500 subscriber sunga hi thil izat ki muam na ei ho creator holding a profit ipiham tile masa pena he custom URL hena kisim the ha ai botona kahin pe hin iti asim dan ham ti URL custom URL ei mina iti kisim tham ti he ai botona kahin pen chahi tichu hin first tichu izana ham tala 100 subscriber na channel 100 subscriber hi tele nangin na custom URL chahi kain pe hen che URL chi na ki khel the na tichu khat na hin a second point hi le community tab hi itam tela mi I khat naga photo hamna community cha kan pe hin che tabang he cha cho tabang a hi nang naga kisim the na izana ki kuna kisim than under 500 subscribers sunga hi kisim the he che tela athum na chu hi le mention mi na mention the na iti mention dham nong kahin pe den mention hi tu a na channel a title na hin sun tai na title chu I tham khan 100 subscriber alo 500 subscriber ti ho izat EPP kim am ti ho naga asuna 100 subscriber hi lo le vlogging hi la laya ka chi na ti ho a naga I khana naga asuna anoi langa ho symbol a ho naga ko ya min na ai lo la ke min ham bonga ham naga ko ya le tichu direct ke ni hin mention he na tabanga chu mention the cho thum chu 1000 subscriber ngai lo monetize channel lo ngai lo under 500 na chu cho chu ki bol the he ti kain he sa ki ne okay ka video hi nangninga phat chom na hi la do like subscribe